Sveti Epifanije. Rođen kao Jevrein, no uvidevši silu vere Hristove, krstio se zajedno sa svojom sestrom Kalitropijom. U 26. godini svoje zamonašio se u manastiru Svetog Ilariona. Docnije osnuje zaseban manastir gde se pročuo po celoj Palestini i po Misiru zbog svog podvižništva, duhovne mudrosti i čudotvorstva. Bežeći od slave ljudske udalji se u Misir. Na putu se sretne sa velikim Pafnutijem, koji mu proreče da će biti arhijerej na ostrvu Kipru. I zaista, posle više godina proviđenjem Božjim dođe do Epifanije na Kipar, gde bude iznenadno izabran za episkopa. U 60. godini postane episkopom u gradu Salamini i kao episkop upravljao je crkvom Božjom 55 godina. Svega je živeo na zemlji 115 godina i upokoji se od ovoga života da večno živi u carstvu Hristovom. Pred smrt bude pozvan u Carigrad od cara Arkadija i žene mu Evdoksije na sabor episkopa, koji je trebalo po želji carevoj i caričinoj da osudi svetog Jovana Zlatousta. Prispevši u Carigrad, on ode u dvor carev, gde ga car i carica duže zadrže nagovarajući ga da se izjasni protiv Zlatousta. Čuju građani i čuje i Zlatoust kao da se Epifanija saglasio s carem protiv Zlatousta. Zato mu Zlatoust napisa pismo: Brate Epifanije, čuh da si savjetovao cara da se ja prognam. Znaj da i ti više nećeš vidjeti prestola tvoga. Na tomu Epifanije otpisa: Stradalniče Jovane, odolevaj uvredama, znaj da i ti nećeš stići do mesta u koje te progone. I oba ova svetiteljska proročanstva zbiše se ubrzo, ne hoteći se saglasiti nipošto s carem na progonstvo Zlatousta. Epifanije tajom sede u lađu i pođe za Kipar, no na lađi umre. A Zlatousta otera caru u progonstvo u Jermeniju, no svetitelj ovaj usput umre. Upokoji se sveti Epifanije 403. godine. Od mnogih dela svetog Epifanija najpoznatije je kovčežić po grčki Panarion, u kojem je izloženo i pobijeno 80 jeresi.